Mayam Krumzari Pay News Kibanung Mayam Taram Nosari, Manipur ki Irang, Hokipa 2023 ki May, whom the Lapasina Sipa, Tatarama Pensuzalakadaba Irang say, Marakta Karalip Ragaso Handaksi Yamna recently, Ziriba the Toki Baduluba, Yama Tamtiba, Tong Sing Aduna Pendra Miam Sina, Tongan Ba, Kogi Manipur ki MLA Singi Yum Sing the Tomzil Lakpa, the Evil Civil Society organizing the Pauda, Tomzil Lakpa, Pendra Miam Sina, Adu Baraksida. Tongan wakalun leram bayai MLA singi aduga member of parliament kogi lawmaker parliament saliba honorable MP singi su tongan wakalun leram bayai adumaku miyamna parliamentarian singda karam wafam thamni bake aduga makoina torpaya basing miyam gi dakta Manipur gi hojik leriba burning issue sita makoin tawbaya basing si kari no aduga hena miyambu thaja hanabaki miyambu makoi goiba Prajani, Hybaduki, Asing, Masakuduna, Nabuta, Karikari, Tobaya Bagi, Hybadic Batanga, Burning Manipur and the role of MPs, Hybatu is the current of the Penguski, Studio, the Langston Bidibasi, I get heck Tangana, some Langston Bidibasa, Dr. Dhanabir Laishram, social scientist, or the Dhanabir Baham no study. May I listen was a Professor MC Arun, Department of Anthroplolgy, Manipur University, was a Arun Sutar, Oxary, Loyana, Matai Tangan was a Khaidem Mani, former spokesperson, MHRC, was a Manipur Stram no study. I have a Zamani Tamzage, Marina Hin something at Tamzaraga Haitare, Makoy raising boys, Makoina Karikri, Tokrabake, Tobikarbake, Manipur, issues in Batanaka, Tangraga have the highlight on Haitare. Haji Pauda Uzabi Mola Koijam, Kogi Energy, MP na, debate Marie, Mahak Yaukre, Aduga, question any Magalake, private members bill see Mahaki Wapam the late tree, Asiam Tiela Mahaki Handaki. April the Pangtok election in Batung the Lakwa, fold the Neatuga among the Kogi Rai Savagi MP, like Semasanaza, honorable MP na, Mahana, Divet, Humudra Mangama, Mark Joint Togreaduga, question Trani to Mahangre, with private member bill Amata Hangipilatory, Adu Mahana Fangibasi, monsoon session Mahaki, paid tenure the Yams, like Readumapu, 2023, Iran Sigimarakida, monsoon session Amayakre, special session Amayakre, budget session Yakre, Aduga, honorable MP Alfred. Kangam Athargidi Pangde, Adumapu, Tongan media sing Tare, national media sing the Makoiba, rising voice Tamdabati Nati. Maraksida Musu, Kogi, Manipur, Indiagi Prime Minister Ki, Wapam da, Hokiba August 8, 2023, the Haiki Wapam Mamadukana react open Hamatam da, Congress Ki, General Secretary in charge, Zairam Rames na Haikibani, Koikari Haiki the Prime Minister na Kogi Northeast, Numitara Mangani Kudingi, Cabinet Minister Manga, Adu State Minister Taret. Northeast ki sidai the circles da numitara manga kudingi sakkadabani haibatu saklabra haibe question amakak hangki kanan hangki ke da hojiki Jairam Ramesh General Secretary in charge Congress na Canada Law Minister Kennedy da hangki belai aduna maram kanda Manipur ki hojik leiriba issue sita kanana thawai yauna taseng na toriba gi aduga akhoi gi leibiri MP ohum sina kari roles loba yabagi haibe matang kamai thamini ham ju hoi nam phajaba topic ni Jiki Lady Sida, Hojimaki burning issue, burning problem or even Manipur Sida, role of the members of the parliament. Hojojimak Ahum, White Mari Heptare, Kainoida, or Amade Anubas the Ditaudrimale, Taudri, nominate Obudo. Aduna, Rai Sabagi, member Ma, Leshemba, Sanazauba, Aduga, Lok Sabada, Ani, Energida. Bimol Koijam, Aduga Amana Arthur Kangam, Rike Autargida. And a Sigishida roles as a member of the parliament, as he am Chow Bazan, Moigi roles, responsibility, duty, and function. Moigi duty, responsibility, and function, my am Chapunchalakanda, Moigi role, Uidorim Naba. Aduna Hariba Singachida MP Ama Oina lawmaker ni MPC. Yanan badai koina ohum kak aina ripsi kanugi legislature executive judiciary ada mari subeda budi media lereko adu thamamaga ohum sida judiciary se lo akai ba tawula tawdabra ni yengbasi masi yamdar mai qualification amaleyaba that is LLB oidabe ade either ukin or judge animakse masi lo khangdabe ade lari haitabe ade Adu already judiciary do fail with the Machaptan later. Then executive so executive ta anini political executive cabinet mantriko adi bureaucrat chief secretary no chingba adumba mayamsi executive city masisu IAS IPS no oyaba aduga
adugi da political executive te yauriba chief minister and council of minister adubudi malari haiba my secretary secretary mayam chini yomaga for the time being sin ba yai asisu lari habigi manung da tamaga then legislature haiba se ahum sigi manung da city lawmaker na ba koina law factory ne haiba law sem ga de ne ba pura no ba law hanigi law kana darabuna scrap tauba adu anu matam michuna ba India Pumigi Oibalo, the Manunda, Manakari State to gi Darkar Living Ado, Madu Puto Unava Makala Manatraga Amada, private member Bill Nuchimba Mam the Todinaba. Aduna, Adugumba, India Pumbagi Oiba, Lo Maker Nina, Yamna Maru Oeba, Adagi Maru Ebisi Manunda, Manipurgumba, a pick state, Anigum Makaba, Raisabagi Ama. Asi direct lower house ta torib si ani khaktani ani si manipur ge manungam sumapan outer inner haina khaireko asi gi toriba sida akhoi UP gumda marfu kawada humdrana laire haitaba aduga mong ta da balen khalabisu tarana kunna represent ro ne me UP UP asam kanose MP as magi parliamentary constituency adu khaktegi na teba karak pham haibana ba anu barak punam adu gi naina ba kamda UP gi pulap lok sabha da marfu lebeda kun kontra nifu na mong ta da ba samsang ba adugumba kangbuko ai MP honba na te miwe adugumadi gi karak kharga su akang ba ai ba judge oiramba kaya adudagi Supreme Court ki judge oiramba ambassador oiramba kaya amala kadoimne ba adu punam adu da maron thokpa yam khangba mayam yawe adudagi mantri na chungba orakadoine aduna akhoi more particularly Manipur gi ani khak chat pese masi one of the crowd ai londa da bhabok oirona ba chat pa matai de lehugum tawbuni PM ilaga haibidu na taba mini phu yankhai gi manungda aroge phamam dudi machine mi matungna matai thonga mayai thongol erako mido ai yauri Mr. Speaker, sir, I am among the always has up. I am here. I am representing the state of Manipur. Haiba Laubangamba Amata Kaleb. Laubaneda Pangolo Woody Aboneteko, Magi procedure. Amaladorimi. Aduna, Mana Togodorib Sida Karikalino, Havisida, Parliament member to Arapakanda di Mahanabuti train to Dre, make it China, communist country, socialist country, Gumbadadi. My party out the bab whole lepka the singchi train to we han tayaba ta tarugla chahi mara koi de da du malite koi de di chai kon ma soraba citizen of India oraba adu anga ubne na traba adu so nga ubna te na sali bi puthokna te adu sound man oi gadabani chai kon ma su gadabani citizen of India gadabani adu di member of the Lok Sabha gi mere oi be yare haibana ba aduna Magi responsibility duty si role ge manunda man numi khuding ga nga da banate ngang su yai mamang da sri marang the mega chandra na haram me ba ngo mani aina khar khara mega chandra kari do ran yaw rip che star question che ai yang khai chama plap pichin ba tha ma to ga do adun yam da nong ba da amma di ani di yaw re da adu di nuti gi mega chandra na parliament ke do ki na mamang e khola ga le ma do adu nuti ge sum yaw le ba mai tek te samoin aina ro na hango bani oza nuti ge yaw re su kai no za di budget ki yaw ba sunate am sunate da star question che machine mini manga aduga supplementary to ga military ko ma pangi machine le pha ke su kana ba aduga khu ge kanu du su thabuk tawe du su utpam am le re aina ha ba an star question to ba an star su le adiga happen our discussion adigi the calling attention adigi khu ge adjournment motion khoi mo si adjournment motion so amani amna public importance hoi beda se samna ha beda khu ge mi se auto driver maya mama pareng lenghalaga selfie na kapta dan halle haibe parliament pham mo oire na ko ado di parliament ge members lok sabha ge members na mana chap chan taroga maya de changaga wa pung tara da notice ta han pi ge dabni according to law mo chan be ding matungina aduga question hour tor pasid man han hai horaga damna ba Mr. Speaker sir ngasi ga house se adjournment motion se lobi yu Righariba Manipurda, me parang langalaga captana, Hale, as a massive quality public importance or report of money. I will consider Speaker na Yabiragana, do the rain question our Loraga. I do loitering in Manu the Dito Gadamnico, no Mituki, Logeta Pung, and you walling a Manu the Togadamni.
aduda hairi bado nangi do 0 hour lorakpada natraga half an hour discussion lorakpa aduda tawrisi haina matam piba aduga public importance oiba porsi naina gadoi ba aduna sugumba leiriba mayam se masi khangba taba law practice tawrabati high court ta natraga lower court civil court ta ai karamaina move tawgani karamaina petition thagani leibugumna parliamentary ki magi su chap chaba ma practice tawrimni ne as a lawmaker ne numi khudingi law sem banate law sem na bagi aduga leipak ki representative mi he represent lag mari manga digi tadaba apik padako second lag anina tawrami hojik te khare hele adudigi lag kontra na lag yankhagi representative bu yawre ba Bombay gumba Maharashtra gumba da pulap na chamnga ga nipum manga leiba house sida ani ma akhoi kanogi Anglo India gi thammani adubu BJP gi matamdadi madu ani du lokthok khare aduga 543 hain thamipse aduna masida hairiba MP mana tawya ba ngai law practitioner amna judiciary da tawriba sigumna moisu practice tawrimni ne okay aduna ahan bagida aina lotion bada role of the MP aduga magi duty function responsibility se yam chawi India gi MP amana yam chawjabadu manungda Manipur gi ani se tangkai mamum punari ba maroi ne inner Lok Sabha su kano sa outer gi chu ta kali tem ne te ma su yam maroi inner chin namu khen maroi ba hoji thu I ba khol li ba to adubu Ziribam constituency si outer outer sali asida tumin le be se asida khoi ge maru haigadra inau haigadra honorable MP na tumin le be si ma khara hoi parliament hayang che te gi to dre ko adu da ma to rok pa ye ko na hai bangam de adu bimol na tawriba sumaina bimol bo tongan na thagal pe wanate maso kala highlight or na si tawgadam na honorable prime minister na adu tobiyo da tobiyo ya raga di changa MP mana prime minister unaba na traga home minister unaba du laidana aduna laiba du adu na traga tobiyo tawdaba manba leiba sing tobiyo haiba tobiyo haibani okay ai oza gi mathangi dadam laksa ge haitare oza ru da thamjage Ozana su Ozamani na su yam na masa khaida thambire tawadabu miyam na pinadaba singsi ayambana akoina konjel singsi voice public voice singsi MP gi mathakta ayamba leitabatu no tawi MLA singda responsible lahon ba ka haigadra Manipur gi rang si MLA sing aduka si minister Manipur laingar lo singa damne haibi kan pressure amadi lai hai tare aduna MP sing gi role si yaw da bra haibi wakhalon si tamayam chana gi tore aduna MP gi role lerga su matang gi parliament session da phangada ba hangada mayam ron lerga su khare hena tawya ba sing ji kari lege social media da daga khoi TV discussion notice ki natraga national media sing dati khoi voice edum thangkhale hai tare adubu tase na sai thamjaki ba wahang sing hangi basing da su only khoi energy MP na hangi base protected IDP sing matang da question ani khaktani man thangi base adubu tase ni irang si lotion bi wafam dati question si parliament raise taw da bagi wafam di raise taw bi wafam di thengna di hai tare zarum kamain thambi ningi sida lori ba role si khare hena lohoni bi apa ma di lebiram gani adubu pelakta ba mayam si not only khoi public na MLA sing da even MLA sing mayum makai do attack torok pa even khoi CSO sing da bo sawning ba yam pokle hai tare do MP sing gi mathak di ngang ba si nataga hai ba si kya thingna di kamai thamini ga sa mi yeng ja MP gi pot se tamni na hai ki ba dumaina parliament phama kanda mana tawba da thabak sing kari tawba ya ba ge kai tawba ge hai ba du di constitution da adum lai jaba pon amadi madu gi pot sa ai khoi gi MP sing na mana ngamjari ba limited kaino to the time to the mana ngamjari ba limited power to the natraga mana kaino capacity to gi manung da adum pass MP deina kaino phawba hobjiki MP phawba sa adum tawri ka da ngai ri ba moi amani phawba phajana ngangi du ngai aduga rai sabha gi kaino to su ngangi MP gi sina parliament manung gi parliament phama kanda tawda ba po ne parliament ki wang mada mana power corridor da lobby to gada ba kai to gada ba pot mayam ma lei madu gi pot asa masi ai khoi gi MP singna kari singna adum khara makai ti tawi adubu yamna luri ti kano sa irang gi kari gi matang si de yeng ta ra ga di tawri ba irang si di ta seng ba di kano sa law and order gi pot amadi kano da state na manage to jaga da ba pot mayam ma lei ba ni na
na madu di MLA na natre haraga na chief minister na home minister na he na responsible oi aduga shida khwaidagi nungairiba pot amadi aikhoigi kagriba MP sing asiga aikhoigi se mamangi da hek mamangi kaino sida parliament ta yaurami besa aikhoigi MP Rai Sabha MP leire then inerdagi kariba duna minister oiramini aduga hairi wasing asa synchronize tawna work tawdebagi pot ama aikhoina ui aduna hojik tawri basidi ani kagri duna Congress ni aduga MP kano Rai Sabha gi sinna BJP ni aduga sida leiriba sinna BJP gi sarkar ni ada leiriba center gi duzu BJP sarkar ni aduna makhoi di amuka hen limitation se laeba hanagi kano se minister oiremi ba RK Ranjan gi kano matamda mana tawjagriba khara mana puthok chaba kaidoba pot mayama mana propose toba pot mayama ma state ka ani se synchronize tawdeba gi pot ti akoinu ukri dungai haba hojiki crisis ki matam da di BJP gi natraga Congress ki MP ni natraga MLA ni haibasi thado aga Manipur ki interest kaino aikoi karamba lambi da satchige kamaina aikoi na leiriba kaino se conflict se kamai tok dana resolve tawgadage masigi crisis se kamaina manage tawni amati kamaina resolve tawni haibigi pot asidi same tune da laknabagi initiative to the sarkar pairiba party duna amadi sarkar masamakna chief minister masamakna madu initiate tawgadamne akhoi pulap yanaraba matungda pulap aikhoigi Manipur gi interest se sini aikhoina sumaina conflict se kaino se hatnariba violence oiba pochina kamaina tingadage aduga hatna baga kona na chaliba politics asa madugi politics tuna kamaina resolve tawgadage political conflict tuna kamain tawni aduga violence na kamain control tawni aibasigi road map amal leiraga mado aikhoigi Manipur gi MP na madu kamain tawdana kaino da parliament ki power corridor da kamaina lobby tawgadage kamaina ingadage haibigi pot ama as well as Congress the Indian National Congress to the National Party to the Aikoigi interest sini haidana utluba madu utpaduga BJP na Rajnath haibaduga BJP na Amit Shah da haibaduga BJP na Narendra Modi da haibaduga ani du synchronize tawrakanda Manipur gi interest to serve to doing right adubo hojik awsida sahi amaga thama pansuraba conflict sida government of Manipur na all party meetings se kayara ku tawgrage tawri ba khardusu case ki oina naina badongna tawi aduga conflict si kamaina lusin gada ge haibagi potsima sabchana thamde mado government thakta tawroi hairaga na BJP gi thakta maramdi mokoina hena MLA masing yari bani lenga kwairi bani power hena leiri bani aduga asom dasu makoi gi sarkar lei bani power lei bani na makoi ni initiative sa either number one oigedam ne BJP na tawbama natre haraga na government of Manipur na tawraga maduda CPI gi ju MLA ambok leite MP ambok leite but CPI na power corridor da kari to we abage magi leizeri ba ada leiri ba resource mayam se political resourcing do kamaina mobilize to gode likewise ZDU na kari na masigi poche to gode bane maswai sid di aikoi gi sa khara watli na khali aduna MP ngak taki oina hauze parliament founder di I don't have ngangu do no aibagi portal lei gare ba ngangu re soina radi ngangu ba matam da soiba su yai ba aduna siri biren na tawriba plan siga MP message duga MLA sing na khalli duga CSO na khalli duga pochi manada badagi natra ba hauze kangkhong sai bagi pot amadi tasan komjen bagi political rival ama su oirakpanina nakoina dungang biru bugi soiri bani habi question am lapasu yai aduna siri biren na pami basa natre haraga na aikoina BJP no uzari ba plan che sini mohi du yara se haiba nate madu da khanaraga aikoi mayam gi oiba kaino ama lawraba aikoi mayam resolution ama warep ama asoi da yaning ba mayam du loina ba
वालंबसु याइदना गवर्नमेंट की प्रपोजल दु लोइनब चुमनी हाइबदी लेतियाबा अन गवर्नमेंट के असोइब कानो द पुथोरइब प्रपोजल दु द सेमदोक सेमजिन नेगोशिएट तौरगा दे वारेप अम लौरब मतुंगदा मदुगी वारेप तु पुरगा इंडिया की कॉर्नर खुदिमक्ता अखोइ चटपम Yes, yes. अदुना अखोइ अइना उजबददी गवर्नमेंट ना अमदी बीजेपी ना मसा ऑल Lead role लौगदबने लीड लोन अमा अमदी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की कइनो अमा फोरम अमा as well as intellectual singi CSO gi consultative committee मैम अमा सेमगा wild thoughts से हिंसा से कमाई लो इस्लान का के मणिपुर से कमाई का है formula sing do मधु मधु की पोच है खन्न नव फोरम से दी मान याद कर दबने ओके अदुगी फाउंडेशन दु लेटबगुम मन तौबा ममांगा तोरमगसु याना हमदा गवर्नर अनुसय उके लेरिगेदा पीस कमिटी सेमगा थबक तौबसिंग दु माइ पाखी डबल लई अदुना मदु फाउंडेशन दु खलाइ द खरा सोइना गिब्रा मदुन मरम वरकांदा इंटरेस्ट सी पब्लिक इंटरेस्ट हम सतप नतबिदा वाखलोन जी करमाना मदुगी रेस्पोंसिबिलिटी लौगदगे हाय वाखलोन जी दा कंगाव नबगी वाफम हमसु हे उरे हाय तरे अदुना से मिनिस्टर एज वेल एज लेंगाक पाइरि बसिना बीजेपी की खोगी मियाम बीजेपी पॉलिटिशियन सिंह स्वाद इनिशिएटिव खरे हेन लौबी गदु लौबी दपसी पेनदबदुने ओजा दरबी स्वाद सिंक्रोनाइज तौदबी वाखलोज बमी ताय हाबी वाफम जोजा अरुन थाबिरे तसेंगना खनगदौबसिंग खनदबा अदुगा अखोइना पामजरीदुना सुमीना खनबी वाखलोनसे दम चनबगी मोंगसी उरकपसिना मियाम सु कोशाउनबसि लाक्रा अदुन मरम कांदा इरांग से हेना लोशन नबगी एंगल लोम सत्प नतबा मसी मसीते हे हे साफोंगपा अदुना सिंक्रोनाइज तौदबा ओजाना हाबी माइना पोलिटिकल मिहुत अमत लेत्रगसु पोलिटिकल विल दुना मरम कांदा पोलिटिकल रिसोर्स ना मोबिलाइज तौबा मथौ ताय हाबी होम थबिरे ओजादन बिगो ओपिनियन कमाइ थबिरे अखोइ गाना इस पार्लियामेंट की नेमको पार्लियामेंट इज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन दे लेबे अमरुबा इंस्टीट्यूशन मने अदुगा अदुदा फमी मैम दिने अखोइ खनरिसे एमपी आइस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया पार्लियामेंट से इंडिया से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन दी लेगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लेते हाइबदी केनेदा पार्लियामेंट मनुंग द तौनरिसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लेते मणिपुर की फिल्म रिसार्ट प्रायोरिटी जी मणिपुर की माना गांगजेगे हाइद्रसु गांगहनगदम अदगिदी उनगे हाइद्रसु मान उनब कौगदम मरमदी याम लुइबसे अथुब मतमदा सिगुम कॉन्फ्लिक्ट सी रिजॉल्व तौबसना लीडरशिप की ख्वाइदेगी वांग मगुन नमने अदुदी मसे चाकोपलम दले थोकमा हतने हाजैसे अद माना अदुगी दु रिजॉल्व तौमिनदी नहाना सोमदगी अपॉइंटमेंट लौद्रसु माना कौरको लौ इनदौनेबा अदो अखोइदि अदु तौद्रे तौबदि लायना मणिपुर की वाफम जी हाउस द फुखतके ना हाबदु फुखल लोइदो होनरगा जीरो वादा अदुजु हाउस रिजॉल्व तौमदाइ बारो मतुंग मिनिट अमा दुदगा वांगान बादुजु मि अहु मरि का गान बा अखोइ यूएन द गांगदो मि तरेक का फंगेबा इंडिया एमपी ना इंडिया पार्लियामेंट द मसागी पार्लियामेंट वांग मदन मिनिट अहु मखुन सी बेरानेबा अदुना नाउ द क्वेश्चन इज अइना थमजमिनी अखोइगी एमपी सिंह अमता टोकिजेबा आइदि अखोइना खनरिसे टोकिजेबा अखोइगी एमपी सिंह थमुगदोरिबसिदा थमबसिदा थमनिंगिब्रा थमनिंद्रिब्रा थमबगिदी देयर इज आइदि इनविजन अखोइगी एमपी सिंह थमिजे 10 गमतम सेशन अमा खतम चटखजिदा all this Manipur की crisis में जे अखोइगी कॉकटेल तौरगा मेन मान तादब नेगेटिव में my confusion लेकांदा फजन क्लियरली खाइदोकना ज्ञान तान बगाइसु यामना अचौबा क्रेडिट अमनेबा अदु तौदे हाबि यारो अखोइगी लेसेमसु तौदे हाबि यारो इशू याम मतम की इशू सिंदा अदुम प्रेजेंट हाउस ना खतंग शक्ति दु बाय कमरेल सिदा लोअर हाउस का अपर हाउस का लोअर हाउस ना खरेना कन मनिना पोतो खितंग लुम द बने अदुदा आइना सारे थमजनिङै दि पार्लियामेंट इज केम नतेबा डिबेट तबुमनेबा करी की डिबेट नोदा पॉलिसी सेमदोइनेबा खने लॉजु पॉलिसी जो हाइबा पॉलिसी फॉर्मुलेशन की लैब पोट अमनेबा पॉलिसी सेमबा कांदा मियाम की फननबा होइदा इट मे बी मागी मान रिप्रेजेंट तौर स्टेट वगैरह नत्रग इंडिया पुंबगी वगैरह मदमान मागी डिबेट से पुथोतना पॉलिसी फॉर्मुलेशन दा अफबा मियाम की फनबा पॉलिसी म सेमदा मागी
debate tuneba khoina darkar oise aduda afaba debate ama tawbada afaba pot ama thambada nganglodi honaraba adi ruling toxindagi honaba adi ngan hanna ngang ga tasunadaba adi unnecessary pangang mi na magi the house ki leader do pangta daga baduna punga mage ngan ko aduga debate yaw the parliament ge asa meaningless if there is no opposition there is no democracy never asing badi opposition ngang ba sakto yam jine yam mawe lo du se even parliamentary committee ne lai yam se opposition maximum hakadam ne era aina ozi koi ge keno da corruption gi anti corruption gi thingiba magi laiba body me am se maximum opposition ni bigedam neba maram de aina leba nga ko kanda ai ga soibji mana su thoga tawdi kai sen jangam doino kai de phato to ngom doino adune ba ombudsman guy je india na yam importance or pir ga tawna moi ga to ko koi huram bam bhar di kana la bichar to bine to adui type ta leba du ni ya punte ba aduna akhoina hoji ge jening bada haijening bada ba thamjening bada ai gi motadi akhoi manipur gi potsi lu bunina city priority ji moida dum pirdam ne ba ai aina kan bada star question oigera adegi di debate oigera ba oigera star question ma pi budu mana pakhum du piram matam da supplementary du adum sang pi hang dam ne ba ai mana pamjaba mong da ai mana present tong mong da dum pi gadam ne ba are speaker duna adum phamu ina hai ba la de koi su do ide assembly da na adudi kai da adudi mangodi ne ba khangdoi se madi lamdugi mini ya mamuta la khangini ngang ba phasana ngamini hena presentation to ngamini presentation to udra bawda phasana iraga hana leran ba phasana ngam ngamdasu ai bidu phasana pi ni adegi ai bidu pare ni malung dalo yawre ne ko adu me am jidu tabiraga phasana tawong thokudu tawgi posi ngasi bawda khoi house to suku de aduni ina house ki akoina role khanari sine MP du da khaidu ine ba aduga akoina maruene yendo de house to gi mai mong se aidi sage highly democratic countries ni hari ba highly democratic institutions gi highly institution da democratic ka oide ge se adugi wafam du ni da sume ba ngang ba ma yang ngali aduga yam democratic oi habi ko unnecessary da ngang me am du sang piraga maru oi ngang da bu na chance phangidraga di adudi mong legreba ai mana mong important oi da bududi tak problem tok sulaga kana ga dong ni to budu da aina saiza budu priority se hosiki ba film se di pige damni adudi natana sangi lobby issue ai ke nom ha ge ba influence se power is the ability to do something ko kana magi manung di yaro ba behavior do aina change to bunga mdi aina hena powerful way ba ado influence ai du ne ba senang je minister ne ba ai kaim na te ba nang to we kan thawa ma aina kan na mari ya tan khotun wari sab de gi aina pam du nang na nunga la to radi nang de ina ba ke hundu ba gam gati nang de ina powerful way ba maram din nang gi attitude beliefs emotion towards the issue nang to we kan ma do aina ha de gi home rese aina na powerful way ba se ina powerful is kai no humra aina influence to bunga bi ne ba aduna lobby to ba adagi di influence to ba si yam chana ba pora ma ne ba aduda luri se ai sai ja bu opposition na una je na haraga aina ka do una do no har di lore de ba ada opposition ti na ruling gi mi na una wala ba da ba moi ma sem gi same party gi mi na una wala ba da ba appointment pi di beram kadra aduda sida hoi gi MP sing sina moina to ngamba tha aibu sagi debate tu yarangi yaw na bo hona bi ko aduga aseng ba reality si fazana thamna bo hona bi ba aduga yam ten wa tamnina precisely thamnina bo hona ba adega sai uzaru na gi dumaina yamaroina akhoi di opposition da lairamina congress da lairamina congress ki ba moi gi party assembly parliament da phami ba MP myam do sijo opposition da di yam powerful ne ba ado moida wari utai sadana focus tawna bo hona ba yes oza adubu asidi lobby natraga mayam da akhoi fresher haigadra natraga wakal tahan badu haigadra manipur ge bising na kaya yamna bukti ngambagi mami si oza ui side adu mangna bu akhoi parliament da akhoi no confidence motion thagali
Prime Minister. Prime Minister sungang ngang dapat no confidence motion Manipur context thangkala kanda kita harus bang itu na si ngambak kau ada gini parliament ki session si ngai te aku mau boycott itu pula talk itu pula influence orang ngambak kau itu na aduna dum India overall India ada dum khange ba has there is something itu kenong dilere khalaga question tong rai dana prime minister na mutualize kai no wai hangrei ne ba house the Manipur ki pose puthor kanda je na me am interested is kai no guys khangai dana aduda phajana akhoi gi natrasu akhoi ngang mana ta bada atopa state singi bengal de wagera asam de wagera de ke south de wagera ya phajana tham yawi dana siju moju itu mile gadi अखोई से केमु थबक तौद्रे हाबि याबा अद लोइ तौरिमिना आई हादि within the party opposition manung dasu dum matori aduga magi khoigi nationwide narrative jo chado me ama thengai na bodu dum clarification phasina piri aduga thedongai di adum laidi do moisi moina tौद्रे khote na habi di kidan na mali ba mali di session ma khatangai di degi lagado ba 25 session di matung di mai na biare handa moi to gi mai to ili pedi na ke ne na biare ba adu mo na tinga di hoji bauti it's not bad ai hatte na hoji bauti kamin to baya basing moina pang baya basing to baya basing isu sida raise story voice raise story aduga nauri ba hai tare andaki April 19 da election laigibani adai du da Parliament session ji yam phamdaba adu kholaw du lawnana ki khudong sa ba yam phangdaba oram se mathangi do erga di hena su lawrakani aduga hausi phawda lari sida su dum lawdabadi natti haibaduni